Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Wat laki Khasi kila don palat arpo hajar ngut AA ki dong song snong hapo ka Dima Hasao district jong ka jilla Assam. Henry ka bas ngotunat kalong bakilayo uway member autonomous council ne MDC ban mikmat sa North Kachar Hills Autonomous District Council kabala JE de ki Khasi kabahap hapo ka Jatinga constituency. Habaya keren bat ka General Secretary ka Khasi Students Union Dima Hasao ka Samla Rivia Siangshai kalaya tho baki Khasi ki don palat arpo hajar ngut AA ki nong song snong Henry kilayo yo uway MDC ban mikmat sa District Council. Kani ka nong elam kala penpau ka jing sngokumen nado bala thau ya ka Gs-Ksu unit Hadima Hasao kalong ban pet ya ka jing jong ka jatin reu ki ba song basa ha ka district jong ka jilla Assam. Pi đây Gs-Ksu này Report Dima Hasao, pi bat kom ai General Secretary. te thu la mengi ki jing ma pi kom ki Khasi ki sang te po district I the klami chpang de jing bono de jing Report Dima Hasao. Tangwa man dispute hado atem man dispute sa. Kina to I manigi minority group citai. The lado ang kam I Gs-Ksu de em lu ang em ko te ka bor hi hado atena. The nolor man minority the ki pai ba de kam ang nam em de jing chlu haki. Jing bon jing cham ki pai ba ma. The habaro iliang to du ci benta le habaro benta cham jing pai ba. Tang ipnar ki em Report Dima Hasao tai de em hewan wan chnong le tang emu nut yumi klan nut klan jing taban hayung he klam gi de do em ki be he chnong gi ki khia de kan ikam kan ikam yang chnong gi betu move ki Report council move gi tang kam ini berdep hapo umrangso area em go bi chnong rong mongwe geti chnong deslam ha ông bị đăng lý qua một tụi mình này thì mà tăng tụi nó xem mà để em nghĩ chỉ để pause xem the hadden beda hay cái qua năm bậc lá này cái nẹp cô dọ gì thì cái thau nó mong về chóng the riêng bậc lá tụi em người chừng thọ cái là vậy hệ thằng này bỏ ở tu MDC yang umrangso area yêu cái chnong chong cái the mình chong cái cái chỉ lên ter cái snap arpau le pause snap MGA the lembak lai tu Islam arhajar arpau chua COVID akan dia gamte min file ka dispute hapot DC office the hete manto kene di masa em gini to di masa hapot di masa to majority tribe the hete sedang wan gini group di masa wan chong hete lagi thau mangiti ki rong mong wem em bon gi em gi du khat le yung hi tang ber gethauan he bha gethau yo ge the imaging rap gi tang dang bon gethau waste em mo rap gi le the point is nam the point gi di masa hete the stang chna chi yung stang chna ar yung hadaniti file gi the em hi the president man case for DC office tang hadan em hi result na the case mo hadan de on the result was in favor of the Dimasa man kam hete le man jimut mia de gini penar yong dekut hete dekut em do not move not de appeal to higher authority to higher court not de the kamti wat ta case yong romong we hadan bedekut ga gete ka thau betuk yo gi penar di yo gi Dimasa kate de man ga Dimasa raji the kamach nong wani menchua dang ne chnong yong itu chnong jatingga putre yong nga to na jatingga ketil hap Dima Hasao hi the I kama chnong hi dang menchua gi be chnong hi ki de em ge anyu chna gi man to gi thau em po area chnong hi tu udai chi plat jai na the poi hi ni wat pada manusi em yong I tu de bolal kor sama the hadin gi te to ong bait man stang gi bru menchua gi be chnong ikit na la doang gi bru thet le lam NOC no be chnong the man kho gi de ting thet gi mo the man yo ai de thau sa the boy hini chisnam the kam ong no be chnong yong he is well educated tang wa mti bi daw gi le kam Gs-Ksu em lu mu for de hado tem em ko te ga bor hi the ong bai hapo chnong yong le ga te to chnong yong to highest population mo yong ipenar Report Dima Hasao tang githau ga te man dispute mem tang man dispute hapo yu he wot gi bro not game em ya ki chikmat em nut wi lam ki chikmat the kam ong na I kam Gs-Ksu le ong la em Gs-Ksu le
lem em gi nak support i le kamu mu fi chakmat no dekat ti ga wi ga jing te ni i ha chnong i kat te to da pun da em gi thau kat tu ni gi thau ha pot chnong i wa thet u man om ga jing klam to ong i thet u cm yong i tang ba man em gi jing klaman wa ong gi e gi department em gi thau kat ni kat tu li wa em e gi department man chwa dang gi headman wa rim yong i Giti kita tahu kati mana chim di department ki as for example em kita tahu tourist department. The mana tourist department the mana chna ki yung tourist hete the chna ki kaman man chna ki te tang wi penari mem hok hete. The mana chna ki the department tourist. Mana chna ki yung ang wet president ti teman em man ga gam tourist lodge the name em man ga nimta tourist katu kan ni forman ga tang haden ti de penggela duri ka ti yung gam business purpose naga tourist lodge man ga business purpose ma hide de gam ti le teman ni klami wo new present be chnong yong i to ongu bo bekla gitu be chnong man chwa e gi cheki e gi department de ga ti the misuse department ka le i be em thau klami na to poi hini wat usnem Dalam orang na DM arle tahu, tet biang UCM, negi bruchnong yang negi bruchnong ti gam orang na untuk di minority group dah cuci di group level minority style. Orang baik ni employment, Jepang employment MGA mom rap yok ki style. The ini berdep M gibru, ni mentau yok ki vi post, dai gidi ti tahu gi, the man gejing kelam kat tim tip sap, cuci M mo cuci department mo. Dekat recently one em mengejing sekal yang hai te bu behet chnong yang lai behet chnong halal man gan educator tu the cisen ong haba por menchwa por berim ong behet chnong you gino gi jaj yo thau yo pot chnong ki na ga chnong gi bru chnong dong he dong mai chu dong pon chu tum tu dai thau gi plat jaj the hin recently em biang dai thau biang ti ga jing yong man jimut iten sari gat te mo gam gi control yong ni generation gat te iten sari ha ga juk yong yoi gam te not move forward not mi chkman the ha ga juk man chwa kam nu jia ki na gi te gi thau mo to ni ga thau ha ga wi area chong gi pnar ha po ga te area em gi area wan gi thau rap gi bru thau ki gi bru hai ti wa da the si em gi te thau dekat ti chenjang kita tahu tu kita benar berap. Jadi tahu thet oleh yang kita benar he. Dekat ti dah thet kita tahu. Tapi hadan habot boy dong pun he cuk ki area ke. Boy dong thet biang ke. Teman ikut jing ten yang Ikat tin ayam pun aman dispute. Mencisa perkat tu umi gini ke dispute. Tu UM allegations halor kita ke berthet. Tu ada em ngain. Tang tu citai untuk minority group wa suppress ki cepak. Menurut em voice menurut mikmat em biang no yang lam yang tebha teman gejing perkat yang lem em dispute gat tele haden habot manto abkro gejing benar kita ke chnong kian dekat tidak sedang dai cigi pelajai haden tin teboy dong dai chu dong do thau benar the even ibara chak te chak khom yum nut uklam siosi tang siosi le nut umi chakmat em nut uklam nut le ye le te gejing ten yang te he gi thau to yang benar gat te haden habot nam dot head ya te hadan habot te ka thau yang benar ye man thau yang wit gi jai te ka jing te ka jing ten Pia tu yang ki Khasi ki benar kita kumba kamnoi pajung ban breu population mah. Pajung ban breu. Tang ha ngim dan kita ke statistik tang shoot gas kunto karang ini don hapo alkohol jar tai. Tang di Hasao. Tang hapo di Hasao hoi. Tapi sela bandunai kata. Hang te ki kisnong kita kumba kan teli Kisnong. Labon kisnong. Kambun ni. Kambun. Teki don em kino mikmat men piong ba don em ba mikmat kum MDC ne. Hoi. Batayang ni. Naduk mensyuar ki don de mentau to MDC nak jaj benar yang ni. Long ta tu don post long MAC mentah council. Muuru teng degi keren bat ulong MDC tu ulong MAC tu bat ulong behnong jong kesnong jong iru jong kesnong jatingga. To MAC de nasional jatingga jongi. Tingi long muuru ulong nongan dalong baya interact bat ki public nalor balong behnong pelong dorbar tang mentah ki personal profit jong u syait khot dorbar mentah la sin arsin nadu ulong behnong.
ulang behet senang tre kumu behet senang pat ulang MSc mentah dan bor he de Lakan Islam along MSc. MSc Tak sistem. the next year election de mentah sansna ulang EM yo ek pos mentah ulang MSc long the kenlang kita dan Islam Hadis konsil. oi Kerana benar ni kerana tin iyo po. Hindi Kerana hindi. oi Te pitch tay pi kerana tin benar ni senang kerana tin. de hapo senang de ngi kendu para mangi pernah de kren pernah de kendu bat ki we ki jet ngi kren ken hindi Pi tu le mengi nak kai kadau pelong pi samla. Bakin tahu ya ka Gs-Ksu. Pelong Gs-Ksu University. Ai ka pelong. Kada long nga empat long slam ra bangalong ke member Gs-Ksu bangalong general secretary lenu ku mensua bala don Gs-Ksu ke jing tumu sya te ban tre umdi tang men pit tang ya ke area leni ke jong ki students semua ke jing tumu jong Gs-Ksu de ban pit baru ki benta te long ki jing bagi benar ini ki jai jong ki kendu sete ke Gs-Ksu ka kuat ban involve hangta ban team initiative ban what ki solutions ki kedau ku mga ong mensua ku mga ong menne kedau bagi long ki minority group but ki the court of kim da bun than hadu kata ta kedau ngim don kata bor hadu kata bangin move bangin mi de ka jing tumu ka don kat bangin la gile da ka long ke baret da ka bahero kam bangin la gile ke bang kim la ngir usus sangap jar Kidan kumba ka nongot ai ki dekat do Gs-Ksu apa. dekat Ayo. pok circle jongi ta lai po ta ni don Pi sekarang kumno hadin ba pi lawan Gs-Ksu kan em ke jing mentoy kata ka imlang salang dan em ke jing sngwe teli kan em ke Gs-Ksu ka la ben lek kan. long dangi kren tai ke Gs-Ksu bungi don chete long ta ki bru ki don ko ke jingkermen ko ai ke pol bungi tre bagi pajak ki bungi tre ki don kada jingkermen balang ba ki Gs-Ksu lek se la ban yo ka result ko ba ke kita kadon kada jingkermen Kidang bun ki bahyang samba ki sa sne sam Meghalaya. na tanjongi Tanjung Pi nang bun am. oi la bun don ki ba kita yo lok tai la sa chene Ki arung yami nang don ho kia wan kada kum ken kur ken kharu nang dot kum long ne hi ken lang. kum ta he Ken lang. Ti kanung pi wan na di masa sne shalong. Kami yo ka notification di banwantang secretary ba president dengan wantang award di presiden Henry Dhar dengan aku secretary di wantang award. Krush bun kong sne kadut pi. Volta.